Hundi deh, ayah jano ko sa nama lenggo ko yang sa bentuk kecaru anu ninyo na suang. Ano mang kulo ko dio? Ano di sesuai goyang ko lagu no jo? Iyo. Kay kamano rasono anggo lagu ko sinalo goyang yo. Ano la dek kien tadi? Kama goyang no, kama lagu no kanin lo goyang yo no den. Tara dundun na mo ra. Ano mo no? Tara dundun. Tuh. Kok ada cerita baru Cik Li bagati? Jadi malah ni. Namuh na do ya? Di babalik lah dengan kepiaman balik lu. Namuh ya. Orang piaman ko jalan ni. We naik ke Patabang. Mengano nanya? Naik ke Patabang duduk di samping ambo. Sa Katabang aja ambo tu. Danya wajem nanya lu. Tapi ke mana ko? Inyo dari Jawa pulang ke kampung. Di bayi ni di anak lah kayo di Jawa. Nah jadi yang kuih ni jauh Patabang pulang. Duduk di samping ambo. Wadah lah di tepi tu yuang aja. Batu pak, wadah enggak pemutah dia. Nanti cek bisa dibuka jamin pesawat kokolan. Diuluin ke poloi keluar. Murah menung dah ya. Yo. Tu. Jadi melah. Jadi lah duduk di samping ambo. Yo lasuh ni Patabang ko nak yuang. Balas suh pak. Dicaliak ke pintu ke cermin luar tu, ke kaca tu, caliak yang ke bawah tu, manusia bentuk samui, ya bentuk ayah ni. Wah, dalam pak tu, dalam badan dia ni. Itu kan samui sabana ya pak tu, awak lu jalan le dah. Namono pesawat lu manggali le kayo. Iyo, masih dia hidup ni kecil nak tambah awak kau. Dia no sekali ko nanya ru kayo. Oh, takai tu cerita kayo ya. Dia dulu cik lain. Dia mau beli oto. Gali bari dia ni no. Mau beli oto kan. Apa jah ceko jo ko? Aja ceko beli oto jo kan. Beli oto baru. Wade wala pe pitih mana mau Ba cerita no du. Beli oto di Jawa. Di jalan ni oto ceko. Oh, alasan tiang lah gagah sangai. Tibo lampu merah dia ni berganti dibuka pintu oto ko, diturun ni kaki sebelah. Tu nampak dia polisi. Ma pantun gaya no du. Tu ditanya polisi. Pak kok turun kakinya sebelah pak kecik polisi tadi onde yuan dia besok jonda di Padang jonda lampu merah ke gitu kan sebelah Nansan kono coba sa momen ganda ya karena gak tidak berjago kok namono orang kayu baru lah ya kabe orang kini nomor dia lagu lah ni ayo kadile lagu lah kita lihat mana lagu amboko yo bana untuk nang orang Namboleang jantan singkuang. Lagu tu beliang. Beliang luar namo. Ada ni tahu le bana unino lu ada nangalas ni Ayam tu jeleh ni tu. Baru mau ko babunyi bentuk tu. Sudah betul ya. Dia jane talu de. Dikicek de kok langsung aja dia nak ayam keluar. Kiro dicaliak keluar. Onde botak bentuk. Talu tentu botak bentuk. Ada tu dia suka ada kurang tu mah. Botak. Boleh. Rencana dan boleang dan kasih uang masuk kerana dia boleang segala nama boleang iko hanya lagu boleang alua goyang boleang lagi boleang oh ye boleang olang katitipin bagandang di tepi air Beaka palonyo licin api di gigi adek kuman ayah Beaka palonyo licin api di gigi adek kuman ayah Olyang alwa si bolyang mancilo talua Bolyang di kuka apa nyokne mancilo talua di balakang dapua Bolyang di kuka apa nyokne mancilo talua di balakang dapua Iko lagu-lagu mainan re adia oi parintang no hati Usalaman nani juo de adia oi mari kita menyanyi Kapalo den ko bolyang de ulah si kutu nyot abuyan rambi den jombae main bola kuku main bola bolyang kapalo den talu oye bolyang saragam boyang bolyang Olang katitipin bagandang di tepi air Beaka palonyo licin
api tiki ande kuman ai de aga palonyo licin api tiki ande kuman ai Olang-lang alwa si bolang mancilo talu bolang di jumpa abah nyodek mancilo talu di belakang dapur bolang di jumpa abah nyodek mancilo talu di belakang dapur Iko lagu main-mainan de adia oi bari